ni ukutangira aha porogaramu y'ubuhinzi n'uburitsa kandi umuhereza ndi Ivan Tsime. Natugumizamu n'ehuriro yitu ey'omuhinzi n'omurisa w'omutano. Erizoba twatayayira Mutabazi Moses obingi barikumanya nkagamba nokora omuhinzi kandi omurisa. Gamba nokora naruga omu kyaro kya Rweranzi Rukono West omuri Kitwe Ntungamo. Abazaire be bakafa aine emyaka 7 konka akabasa kweshomesa yahika omu primary ya 7. Omu bwire obwe hakabaho omushomo omuri Ntungamo gwokushomesa eminyeto okurisa hamwe n'okuhinga. Haza kuyarugire omushomo ogwe yatandika kurisa enkoko 2 z'enyankore. Reka atushoborere okuyatandikire. Amazina nabanyeta Mutabazi Moses kandi konka nkija nafuna hwerindi zina gonago bambatize bakweta gamba nokora eriyo nkarbona mpereze P7 naeza kutandika okupakasa nzirwe nashikiro munsi. So icyo cyare kimuruho nabageta Rwera Ziseru Rokoni Parish Rokoni West Sub County kandi Rokoni West Nkishaza. Mwenu nyowe Mr. Gamba nokora obakweta Mutabazi Moses nkazarwa nk'abandi bantu nahiko munsi konka kunashikiremo ahanyuma abazire banje bija batwarwa. So nagumizamo ninkura konka omukura kwanje tata kazira abana 37. So mbana 37 buri mwana akabaho kweyorra okwebisaho abokuba still akafa tukirya abana bato. Nyo mukura kwanje nakuranye n'entekateka no kurebe cyare cye nazarirweho kugira ngo nyicyakare nkabasa kweyemerezaho. Kunahereze P7 Rukono Primary School fees nakomaho tinabasa kweyongerayo nakoma mu P7. Kunabire mazire P7 natandika kupakasa omurugendo rwanje nabwe nyumaho P7 nukuza kujimara mawakayansigiro mwana muto munonga last born witu omubana butatayabira bakweta tarimo Mandela. So ogwo mwana ndokushoma nkangenda na wayishomero nchikomo kirasi hati nyowe nga abashomesa bakana mamanya bizubu nabenyine ko romwana dene nkagaruka nkashoma. So nyo kubabeka ishaha ya game kuza kuzana abandi nyonka nshoromo mwata gwa Wakame karo munywana wanje akatwarwa kumweta Dungu atungire Wakame na kora nawo contract kumaninde to mwata kwa kundukura angabire Wakame mwene nkani nchireba nkechiroto ndokwenda kurisi konkanta kobasa cyo kubanza nkantini itaka tine huna birendi. So mukweza P7 na heza ndokupaka so wa Mr. Dungu omwana wabiratungire Wakame. So kuna hereze P7 njereze naza kuterekeyo waniba wanje mushara wamweta Porna na korayo emyakena. Omushomo gukamwegesa okwareka enkoko kandi enkoko 2 eziyatankire nazo zikamuha enkoko nyingi yatandika kora sente. Obwa hati aine famu eyayineho obume ente orutoke emiyembe kandi nagaruka arisa n'enjoki. Kuna hereze emyakena aho wizira humushijo babene beta Ochichi na Oneku Judisi 2014 bija Ntungamo first trade yaje atemenyeto mwena abakobasa muze Ntungamo muze kushoma nkatambura nebigere mayiro 27 kuroga Rwerazi okuza Ntungamo standard high school okushoma mushomogwe. Ochichi kuyabe nashomesa mpurra maziga ha mutima gwanje mpurra wena nindagarwa maziga konka yashomesa mu kintu ngutandika ogumizemu maririza kaine simbo ye yarkorekera yatorokum ngwenga rezo zikugambire ngwiwe tandika orukumo rundo gumizamo horukuza urunda maririza yatwereka ngo abantu binjire batandika business ningo tandika kintu hata kutanga ukakujya teto kucebasa ekinda kugira tutorabe toramareho kunkanyo kunahereze nabasa kupakasa emetware 2 nashiringikana na my capital eyina atandakanise esentezo nkabanzihire omurushuburo rwo mukikuro babeta kedress azimpire nkava kedro zo kuza kurije nyona naguma ninzuguza ninzushubura nafune metware 2 nagura mwe enkoko emwe bakana bajetaro karariyomba nabanekire nukwe nagiye sirizina endijo nagita kabanyehwe nako.
so enkoko ezo nazorora so first lady ya sponsoringa atyo twafuna omushomo kunatahire naragayo tukamara yebiro bina bija first lady yakinga omushomo twataha najena na iriya engamba ya Ochichi na Oneko tandika gumizamu kandi omaririze kunashikire owitu rwera zo mu cyaro cye kimwahikamu natandika kuri enkoko zanje ziriya emitwaro 28 natandika na kapitejo nakora enkoko za 5 enkoko za 10 kunabire ndiyaho ruhanga nke cyakwenda gukora habaho omushomo gw'abantu bakushomesa enkoko z'enyankore nagusitama munko muntu wabire yatandikire enkoko z'enyankore abo bwire bakuza kutana kutushomesa nkanye n'enkoko 11 batwegese kibakweta parent stock enkoko kwarze enkoko okugisitamiso mu cyashuri ekamare myezi 4 neyatura 21 nafuna obwenjobo bwo kwaruza obwana bw'enkoko nija kunashikiraha nko muntu wabire atini itaka enkoko ezo nkaba ninzirisiza aha muzeya hunabe nintura kunabenza kubyama enkoko zanje ngiteka hansi kitanda hunabe ndara bucishesha naza kora mu rutoki nkwata katimba kesiri nsitamisaho ebigogo nzitekamo nchibando muni nteme kisiku ntekateka enkoko zanje okuzifeeding nkanzo mu ruhita rw'amasabundo oko buseri nyata empiche nyora empichezo nzireta ngaburira enkoko zanje ruhanga yatekaho stamp enkoko zanje zazara zakanya kiye kinayegire cyo kwaruza enkoko narise enkoko zabire ziribiri nasi enkoko 5 nagumizamu kunabe nasi enkoko 125 first lady yija yarabamu yija hagombora yiturukoni ayizere kurebe minyeto kwe gukora program ekeriye yabayusi bagira ngo minyete basekora wakwereza obujuruzi otandikire mpora akasyaho yasi abana bimuka buri umwe yagambe cyabe nakora nanyo muri ejo chance ni umusiyo mukono ninyushika nkanjwire mpare yanje bakweta hurutu yo mweko kuwabire abana bakabaturahura ko yabare twenyuma gigira atagishumya oshanga yakora garaha bijere so bampa chance nangwa chance nkanta jibwine first lady agumana areba ninyimukire nyuma nko muntu wabirajwire kubi nkandi nkenyuma yabandi so aja taza hari abaroho nko mukono atumureko musigazogwe agambi so nagamba naja ntinyo first lady nkatandika nenko kwibiri nko kunabashobora nahikaha nko kwigana 25 kutwabentuhendera yaja tabasigaze mwena bagamba muzahara kabangari yatwaso mukikuru abantu beta Margaret akari sekretary yo mukikurija nakora Margaret ka kitahi yayija kuturambara nkoko motoka yaretwaho ekija yahikaha ruguru nkani imbere mu kije cye kife abana bakabakikubizizi na ngo mama ingiya pore cyenyukire kisigiza side y'imwarebe jemwe hati yandambura yashange koko zanje nyibikabe tare bishuba zirumu abandi abona abire ni tire testimony nabo boki bakozire bakatoroka rakabangara nasigara hono yom abo ko kibayeno bagamba bikabe rye bishuba so natandika ntyo nakora first lady ababizire ku ndambara bandeba bagenda batwara report ngo ariyo musigaza atandikire gukora akatandika nenko kwibiri yahika 2016 erukwaho tukuzo mu 2015 bija banyeta cyama Nyarutuntu first lady bakayisirisha zaryona nahereza testimony nabore kuko natandikire first lady yanyisigaje ati mwene kurugirira ko otandikire naho wasya genda otandiko gambire minyeto uko kurukore ibintu byawe no ko kwarazo bukoko natambura mu magombora gona nenyoreka minyeto uko kubasa kora okwaruze enkoko ukagihereza amahoro 30 ekagararira kurunje gikorire cyashuri cyayo ostamiseho okwasere box otire hwijuru yakashenda ukatamwe binyansi byorobi dene enkoko kajya ki ekaturo bwano butasigire hwihuri eminyeto baranzya barebe binabe ninkora ku rugobwe ruhanga yambresinga nakweto ku blessing aha ntineho ntakombekereho nejenju batandika kuyija abantu kureba ebinkukora nabarebe nkoko okunkuzaruza nabareba okunkukora aho nho nafunire contract omwami omurambarara watora utinka baharwe ukataho ko munda akara ambassador butagira yampa contract yo kumwaruzo bukokoro kaga nkantaka kwata gasente nyingi ntaka zirebaga omukura kwanje
yija yakwatagana na manager weyo bakweta bucyaka yija aha bapikaho barebe binkora umwami bakweta umoja niyabigwamo nazarwa cyareki nuwe yamuhire connection no kumanya ukunkwaro z'ubukoko yato witariyo mwana na yaruzo bukoko mwene wana ndakutandika business ubwo nkani ngambira hasumu ndukurebe namba za plasi ubwo ambassador ntakamurebaga ndugamba nawe hasumu esumu nkantine sumu bakani batera sumu y'umushya bakweta Zaire address kanera biro wabane ntine na sumu so hati nije mushija yampa contract niho nayo mhire sente zo kombeke kishu cya karna cyenkoko ezinabe ni broodinga na broodan niho nayo mbekire ekijunka cyombekisa miliyoni 2 broodan najombekisa miliyoni 1.10 nayongera mu nkoko aho bija bakwatira heminyeto omwiraka rya first trader MP warahama buru munyeto baguhereza esente zo kwekurakurana konkanyoto barampire cash nkanta kwenda cash abokuba ebya cash nkani bimayino basa kuzikwata uzigure mu mpare ina 20 uzigure mu sate ina 20 nyona abashabe nkoko bampereze nkoko ziba kweta layers za kahe nkoko 500 bampane byo kuriya byazo nazora ruhanga ya blessinga natandikiraho natandika naguraho aho umukureba nyombekire nagura hakanda kanta haruguru nkakagure metwari 10 akantu kashe kati natandika antyo okore ibintu byanje mpora enkumi 2018 nija nafuna chance omukwezi kwa kana nazo muri nyabushozi okushomese minyeto okoshemere kutandika tine ukabasa kushika aho wakubire no yetaga kwika bantu mwe nimbashaba ngo eminyeto nabandi bantu kinabe ninyoreka abantu no kugira vision kandi na mindset yawe ukareba ngo hine okuyahindukaho nangwa professor munkafunaho professor mwe yanshomesa ngo waguma nokora nkoko bire nokora noza kuguma nkoko birore araho cyeshongoro cyo biteshongoro mu primary kijyango enseri ya hanzigane yetorora moroshime kuzo munsi erya hanzigare kwetorora ukagenda nebyensi ero kwetaga nyowe nindanze kureba umunya Uganda na itengaki kandi no wa Africa na itengaki ningorrengo rwensi yona so ninjena nindanze yebi nchirondebyo nuhoro kurebera enterprise zanje nyine enterprise ikomenisha taha famu nyine ho wakame nyine ho nkoko nyine hemeyembe nyine hwenjoki nyine hwente zo mukiju nuho nako gisente mwenu kandi mbeke ecyumunya Uganda omuntu mwiraguje cyara kwetaga nazo mwagurukarike so agurukarike nabasa kujijoininga ntyo kandi mbasize okukwate minyeto abana batakwebasa ni habana amahanda abukushanga batakwebasa mbeta ntumwije mbahereza obwenje burhanga yampire bashika hambo bahereza mbagunjura bamwe mwabareba abana bahereza sene yakana nebijaha abantu nubashaba ba managers mbabahereza so abana mbase kubahindura nangwa na hacyareki buri family yona njihigire watambara hamakamu kaga nufuna mwekibiri abinente zo mubiju abo kuba bwenje mbwine ubunko bahereza kandi nana okumanya nkwine kubaja ntino basa koroti oyihe mweke nyine bahandiko ebitabe binkwandikamu amatagu nkukama buri izoba enjoki kunkwakura nkatandika kuri sarya renjoki ni hamucyo mu mwakogwe nakoranta ebitabo nabyo ngize ki mbyine so nane bitabo mbyine obume kwakuborisa enkari yabwo nagikoramo omubazi gwo kufuhirira obukoko omubihingwa kandi enjoki nakoramo wax candles hamwe na propolis leka atushobore okwarukuta ebintu bye aha mutindo ekitwakweta value addition. Value addition yinkora ninkora value addition ninkwate enkari ya wakame njibika ku marebera 21 nkwati ihuri nyihamwa kakwera akarya kayera kwa kweta yoka 20 liters ni mixing mu one yoka ka yoka kamwe kihuri then mbike birabira na kimwe then mbi supplying abantu abakuza kuhinga enyanya muno munaba kwinjira mu greenhouse so bafuhira obukoko bwabo so ejo no part value addition mu wakame then omunjoki ni pakura nyihamwe obwoki then inchezo bwoki nkwate bisasi ebikombuzi
hati nzichwanyagura ncheza kuzichwanyagura nzoze nzarabyo mu mizi nziteka ncheza kuziteka hati ndonda shape yindi kwendo bana safiriya niyenda shape erieti then nshukamu ebisasi byanje bebe nateka then hataragamu waxes zo mukureba eze ziryaha omisho ganje then hati waxes nyihamo amashita go kwesiga nyihamo candles then tugaraka tukoramu in fact hati mbentandikire process ndomo ninkwataganana no mucyara kazima mweta Lucy ini anakuromo wakiso nitwenda kutandika ku designing ebitenje ebebe byo kushanga bihandikireho wax so nzigire kushanga nashanga nabakoresa waxes zeze kurgumu sasi byenjoki kandi hate injoki ninyenzine ninkora variation mu njoki so hati nyenda kutandika process yo gukora ebitenje ndokoresa amabara ga waxes then ncheza ejinenzuburu nkwate nzuburu enzuburu ejineruga enjoki nizejunisa enzuburu zikuzigiha omunyenje ombetoma ebitebe kurugamwa mate hati zitisa gaps zifilinga gaps ziriya ezikubane zitasi embeho mu kihumi so nani mpakura nimbanye nakasyo umumanyoni ni nsharura wa nankani enzuburezi then nkigisyaha enzuburu then mbasa kukoramu kiba kweta pre-policy netamba sanyiga pre-policy netamba rokorro pre-policy netamba efumbi okuzi aba asma nangwa no mu covid fact mu covid aho koshanga imotoka zipakingira abantu basitamaha bakwenda nankana pre-policy bazitwara baza kuzejonisa ubwire bwa covid babire abantu barukubi bakana bayazejuna so ekindi mino blockage ejine yinkwekorera ejininji koresa ndukoresa wax eji aza no munyo gwenti ninkoresa wax then nkoresa na nekishaka kiba kweta ngari 5 then ntekamu na enoni ninzo mu nseze ezenoni hatinyi hayo enoni akashaho kinoni then mixinga mwe bintu then mbyekorana nambwene wazo mu ntezanje zenchwa mu twento hatinyi we ninzirisa mino broker eyinkwekorra ndukora value addition okongera ha mutindo gwe bintu binkwiho mu njoki okuri senjoki emirimo nyingi nagiye korera nkokore bihumi hamwe nebindi kandi ebintu bye aha farm nibiyambana entenazihamu amasha agatuma rutoke no mu bindi bihingwa enjoki katandika nebihumi 16 nkani mbyerukira nyoburu muri mugona ninye kwateramu na no mucyarakazi wanje wandeba nangwa n'abana bona hataba ubwo gwari mpisana wari yo mu branch ya Rukoni East so netubyerukira then ngatandika nimpakura wazo mu record zanje mu kitabo ngatandika nedomora ina nazara mukaga hati nimpakure domora 87 kandi ko kuteza mu mugweme twara 5 hati ninzo mu kirasi mwenu na no kureba urutoke rubonire oro mwarebo nyowe hine kinkweta ekiba kweta 3 in 1 ni nkore kintu haze bikurugamwe bindi bikore kindo shanga hati hariho kikwetaga ubutata mu senti hata nko mu rutoke amashagente hati ngoga kuzo mu rutoke hata amashagenta go mwareba gakizo mu urutoke rumpereza ebigogo ebinkuri senti so oshange kintu ni kirise kindi kitayi cyacho shango takutamu ni yino bunkubanga ndiyaho nkasheka no kushika umunya Uganda jango sente zubuzire mubuza ntkunko buzibuzire iwo otire nka hauzangire kwizi ninga no banjoha waza kutaha omufamu ye nobanza warubata omubazi kwenda ngo utakatasiyamu oburwire no mureba kumwe abantu mutahamu muna bashikiza hamabazi nimanta kumanyaho kuruga nyine mubaza aho no gutabwire okishikaho omugenyi wene kandi afamu yanje tumware hakapande hariya to kwikizwa kutaha mu mufamu otikirizibwe to kwikizwa kutaha mu famu otikirizibwe kutahamu nemetware 3 fine nemetware 3 so noshikaho onabe bigere uzo mufamu twikiriza orambara nagezaho arinde byobuhangwa ari kubyara imiti hamwe no kwerinda obuvera no bucupa
webare munonga kumbuza ekyo ebyo bahangwa mbirinzereje kurunje munonga ninyo muntu oro kurwanisa akavera ubutashanga kanaganagire ninja kumwe abana mwetorore ebivera byona nimbirunda ndaha hantu hamwe tubipakira mu kideya tubitwara umwanya gweherire tubyose ekindi warebe emiti nyowe nimbyare emiti no mu nshoke zanje wareba kunko byare emiti na famu muntu oche zanje nimba ntiremwe emiti ahubwo kurinde ebyo bahangwa na nekindi tinkufa gokeze eryo akushanga umwanya ningose nyo buri kimwe cyona nindeba ngo narinda obutondo bw'enseji abo kuba ekindi ni nenseji abo koresa itaka oburunje bwaryo. Emirimo ye yona nagikora n'omukazi we hamwe n'abana be kwenda ngo bona bakamanya kurisa hamwe no kuhinga. Emirimo yanje ningikora no mucyarakazi wanje na naba bana bunkubera nabo abakunyamba habunkushashura den naba kuba barya intani nibija barwo mu mafama gandi bija kushomera nyowe tine buri murimo gona ninye kwateraho nko kukama ninkamana no muri sa wanje nyine ntishato ziri kukama so ezitu ziri bucket feeding mwene muri yomwe na yekame kandi kindi ndyo varoro nkamakama wa farm buri murimo gona na nekinde kinkukira kwekwateramo okaharvestingo mu njoki nugo murimo wabo kwandi yo mukugumunonga ninye kwatera mu njoki wazi hakura kubi nezigende. Nagezaho ayegesa abantu abamwetorire okuhinga no kurisa otireho no kubaha emirimo wabanoza aha famu yagamba nokora aine byapa ebirukoreka famu ye ahwera kushangwa abantu abahacyara abanyetorire baganyirwa mu munonga amakagona ngabase gahabura ebinkukora nibijaho bashomeraho kandi bakora to makagabo tinkwenda mbe owecho kurebera hacyaro nyenka nyena n'abamperire nambwe n'amakagamperire gona mbase kubahabura kutungente mbase kubahabura entocho kuzikora mbase kubahabura kutunga wakame na namataka gito kugira ngo gacukukire ukugaruro rwezo mu mataka bakurabira omukumo byo bahangwa na nebinte bakoresa makagabo okubigaruro mu itaka ryawo arho cyapa ecyagamba nokora aho kiruho na kuriya wano notaha mu muri kitwe naho nyine ho sign post irokwereka ngo gamba nokora famu then na direction yenyine mwenu hendagerero okuronda katare k'ebintu bye nakoresa emikutu ya WhatsApp hamwe na Facebook ninkoresa esumweze emitimbagane ya WhatsApp then na nekindi company yanje ya gamba nokora arho abakuzejo nisane ba marketing okwe arho musigaza Kampala ni bamweta mu gisharo jazi so na marketingira nankane company yanje group yanje yagamba nokora so mfona abantu bakwenda kuza kubahereza ba manager okuza hafa mu kubatembura n'intambura barahamo hona kurugiro kubanye famu ye akagihandikisa kagamba nokora famu ebintu byo ne byayine ne bya season kandi buri season natunga miliyoni 5.2 yamara kushashura abakozi hamwe n'ebindi gamba nokora nkagihandikisa ndyo mu cooperative ya ntunga mu barisa barungi so nko muri Santuri Sente zo mu biju cooperative je njirumu then ndyo muri Rwera z'amatoke growers nayo njirumu niyo mbegombe bishatu then ndina nangwa ninye cya person wabarisa bente zo mu biju omugombo reje abo kugira ngo arohe binte binku harvestingira mu myezi 3-4 so kunka buri season aha famu yanje ntukora miliyoni 5.2 inshashwira abakozi bona behwere mu myaka 5 ningi 10 omisho na yenda aguze obwoki omahanga gahero in fact obwoche obunku supplying edomorana na mushanju hatezi season ehwire nka harvesting edomorana na mushanju hate nka supplying omushija nakorera ichwatre intinda natwara obwochi bwe yaheru factor hino buyantera yati kandi obwochi bwa ogamba nokora ensiyone bwikirize tarimo kujwanzi tarimo kuteka mamizi mwene nyene ngo myaka 5 ningi 10 mbe ndiyarengo rwensiyone omwaka gw'2019 gukamuteganisa munonga akatunga butandu yamara umwaka gona atarukora omwaka gw'2019 gukangomeraho cyo kubanza nkafuna accident motoka yantomera nindugaro kunjiro mu field omurebo yanja nkanjire gukora mu ntsayireji motoka yija yantomera between aha Ombasaramu
ahwaho yantera amaguru gona yagahenda namara umwaka gumwe n'amezi 2 gona amaguru ndu kutamburira mu bikoni so mwaka go gukangomera business zanje zagaruka nyuma konka madamu wanje kugira ngo ibintu nimbikora nawe no mu njoki nimba mwine yagezaho korwaninga konka of course mukazo no manye hina hakoma konka ibintu byitute byafa konka umwaka go gukangomera na no gwa corona kija gwangomera abo kubakataraho kutambura konka nyewe tindare mizizo muno tinda fundemo cyo buzumu munonga bo kuba ahankaba mfu n'abantu bo kuja kwakira ka police nakandi entase yagumya ruhuka cyo konkati tugwanshemeza omukwinga hona nareba ngwekaye tiyabora byo kuri mwene cha food security cyo ruhanga kacinkora nkashwera no mukazi wo mukiga ebihimba abandi babana barra ngo tubine bihimbo no munju nyine mushahibira network ebitoke ngo kumwarebe ntoki in fact ubwo mwana manager wanje bakweta Henry hatu tubintu nutusesano yitontu shaturebe toke ubwire bwe cyanda ebitoke tubishatura kuba bidibire tukiza kubishatura tusise esano tujibika no shanga tuyinesha huyibirize sano omunjo munyine musha huyikomeze bicyora abandi bakimune barra mwene cya food security cyo kiriyoke obutumo bunkwereza bakutureba TV West icyamana munonga ninjira nti tandeka ogumizemu kandi omarireze kandi waguma nokora nkoko bire nokora noza kuguma nkoko birore nimbasha bangu buryomo wena akore kandi buto netebekanisiza bukuru kandi oyinenku nuwarakurya ebihiri nibwo ndukwereza abakutureba TV West yebare owanyegitaho aha programu y'obuhinji no burisa ehuriyetu eyo muhinji no murisa w'umutano negumizamu kandi ko wakuba noyenda kutayayire aha famu yawe omuhureji no basa kutwikera aha office zitu TV West boma omurimbara ninga otere producer wa programu eji esumu 0742251512 omuhereza ndi Ivan Tusime katurebane orwa kabiro rukwija TV West nehinda ogumeho.